Sin City's where you go in with your eyes open. Or you don't come out at all. How did I get here? What have I done? You're the only man I ever loved. Death is just like life in Sin City. It always wins. You never thought we'd stand a chance against the most powerful man in the state. Maybe I'll go crazy. Crazy's sounding pretty good right now. Well, Senator, You got any idea what you're up against? You're up against a Rourke. I'm ready for your worst. Boy, you don't even want to dream about my worst. You'd be smart to kill me now. Ava. She betrayed me. Kill him. For power and profit. You've made me a very rich woman. You cannot defeat us. This time they crossed a fatal line. I need your help. Means going up against a lot of guns. I'm gonna kill Rourke. Count me in. Power is a fragile thing. I need them to know the price of defiance. Now, who wants to play? Looks like trouble. Looks like Christmas. You're starting a gang war in a game for professionals. Never lose control. Never let the monster out. Юусэн хэдэн хятадтайгаа нийлээд намайг унгах юм. Чи намайг өөрөө ингэж болцоонд ирсэн гэдэгтэй. Энэ таныг өглөөд болгосон нь овштой аав. Нош. Энэ ядад хаваж харахгүй нь. Нэг ч хүнийг үлдээхгүй. Бүгдийг нухчин таа. Хомссан. Улгайч гэдгийг чи мэдхүү? Хийж би чамаа. Чи намайг мэддэг шин. Би ч гэсэн чамайг мэдэх ёстой байгаа ч тийм. Даадаад өгье. Тэрсгээ хоёр хүн гэдэснэ. Ханич нутага. Би амлсан бай. Намайг уучлаарай. Надад ах байдаг. Ээж ав гэрвүүлж байгаа. Бусдын шавхуу идчих байхдаа таарсан байна. Би болж чадахгүй. Энэ ядуутарч өлөн зөлмөн амьдралыг үзэн яддаг. Чангэ жаав.
гэж байгаа мó? Энэ дэжтэй хүн байна уу? Гараад ирээч! Гараад ир гэж байна. Би нөхрийнхөө мөнгийг 3 сарын дараа өгч чад. Маа, дуграач дээ. Чи тэнийг юм уу ярил та? Эргөө юм хаашаа бэ? Би ч гэсэн хүн дуурлаж хайрлаж болно заа юу? Би чамайг эртнээс мэддэг юм шиг санагдаад байгаа юм. Би хүүг миний амьдралыг тавтаасаа гэж үсэхгүй. Би жирэмсэн штэ. Би жирэмсэн штэ. Хойдоо чи жирэмсэн юм. Та хоёр биеиндээ баяр хүргэнэ үү? Би ахаа юу? Биний бүми хатаа. Та нааш суугач. За тэгээ яна за тэгээд шууд суугч штэ. Чи хүн шиг амьдраад юм л. Миний яв гэсэн газар явж. Зогс гэсэн газар зогсож бай. Юу нэ? Я бодод зогс. Гү та чинь юу хийж байгаа? Хатта та чинь үнээр сайхан бийтэй юм. Би мэднэ. Батлаач. Намайг төрөө гэдэг бодол санааг минь эзэмдсэн мөрөөдөлдөө хөдлөгдөж дургүй ажиллаа төвчиж яваа нэгэн амжилтын үзүүр атгаад авахд ойртсон боловч зориг руу минь түлхэж өгөх агшин дутсаа. Одоо тэгээ яа гэж бодож байна? Ерөөсө хот явд юм билүү? Баярлаа. Би энд баймиргүй. Чи намайг эндээс аваад явж чадах уу? Угаасаа явна л эртнээс бэлдчихсэн. Хамт явах. Нэг их эртнээс таньдаг юм шиг санагдаад. Урд насандаа уулзж байсан хүмүүсийн мэдрэмж төрдөг гэсэн шин. Үгүй энэ хоёрыг Чи манай ээжтэй адилхан. Чамд юу хэрэгтэй? авчаараа өгөө салах. Би яаж эдний гараа ярий даах юм бэ? Энэ удаа хин юм бэ? Яжгүй арга гэсэн шүү. Харъя л та. Яаж очих бэ? Миний гарыг битээ тавар зүүдэн тавсаа өчөж магадгүй. Замын хүн зайн айн болно гэж байхгүй. Орхор чист тавах юм аа. Арай л хэтрүүлчихтэй. There's a magic that happens when you dance. Everything lines up. The world is in sync. And for one perfect moment, you feel totally alive. Sorry, everyone. Looks like we found what we're looking for. But everyone knows it's not that easy. I thought LA was supposed to be the place where dreams actually happen. It must suck to be hot for 5 minutes and realize that your flash mob ain't nothing but a joke. Wake up! This crew's not ready for LA, man. Welcome to the Vortex. This is the ultimate dance competition with the ultimate prize, the 3-year Vegas contract. We can't enter alone. So we putting a crew together or what? Hell yeah! What are you doing here? What do you mean? You're in our new crew. We're gonna dance on live television in Vegas, blah, blah, blah. Come on, we'll fling you in the car.
If we're gonna be a crew, who's gonna be in charge? I am. I see you got yourself a new crew. Y'all come to see some real dancing? Winning, it's great. But being here with you guys, that's all I care about. Oh, I'm sorry. I wanted it so bad. I didn't realize what I was losing. Now, I hear the Grim Knights aren't the crew to beat. How do you feel about that? Shake it, break it, make it bounce. We need to give them a show. We're gonna bring the house down. Make it bounce.